Ngisengani Uqomile ngini mfethu, angisoqomile. ngisholo hayibo phela ngeke phela ungisole ngezinto engazazi ngeke ngisole ngezinto engazazi mina ngoba phela wena uyazazi ukuthi wena uneyintombi bengizazi ukuthi Uneyintombi kanjani? uneyintombi wena Azongichaphaza wena ngithola amasimba. hayi ukhuluma nje wena umithisileke wena Ngicaphaza ngithola amasimba. ngibone kahle uWhatsApp wakho ngibone kahle ebusuku Ngiyabuza namuhla. inke yakho wena uyitshela ukuthi ngilele yazi bafo wena mfethu uyitshela ukuthi ngilele wena ekhanda lakho ngicela ukubhobholo wena ngicela ukubhobholo ikhala yakho ngicela ukubhobholo leso ngicela ukubhobholo ikhanda lakho hawu ucela sizokuyeka mina khulumele hayi wena ngithola amasimba wena ngicela sizokuyeka khuluma ukuthanda kwakho ngithola amasimba. wena udele wena ukungithuka sengibonile wena udele ungithuka ukushayela mfethu. wena ungishaye hawu awukhohlayo baf kahle mfethu Angiyangisa lona. wena nje ungengisakho futhi sengikhathale wena mina ngeke ngihlale mina njengesilwane lokhu ngifuyisa kwembuzi ngeke nje ngize ngihlale mina njengesilwane ngifuyisa kwembuzi sengizohamba ufuna ukwazi ukuthi umzibelano umama 4 years uhleli nentombazana Ngisekhaya yezo. lalelake ngilaleleke manje Manje nawo sathe naye. akafutani nami wena nje usowenza into esimple mfethu uthi nje nawe ungilalele lalela ngeke mfethu ukipita isingane for 4 years emva kwaloko masukhala ngabantu bakini ngifuna ukwazi mina ukuthi abantu bakini bangenaphi kule ndawo le Siyahamba la. Siyasuka la. Indawo. awuyindawo mfethu awutshela mfethu ayokushuka mfethu asishuthi sho mfethu mina bengisuka la ngiyakhutshwa ngekhaya Uthini ba? mfethu ngilalele ngithi mina wena wathatha ingane kubo wawukipita nawo la eThekwini mofika la eThekwini awusayinaki Hlanganaphi wena? manje mina ngingena ekutheni ke manje awusayinikeza isikhathi sayo yini ndaba wenza lokho Ngiyanika isikhathi sayo. uqombelana mama uqombelana mama iyahlanya le ngane ngeke wazizilela Ngithula ngeke ufuna ukuzenza into enwayo la mfethu hlala phansi angeke ungenze lutho mina hlala phansi wena uyimpuwane lokubhuza la ubhuza qhubeka mhlawumbe iqale relationship yenu nobabili iqale kanjani ibinjani ngizwe ngawo i-relationship yami nayo ibi-right kakhulu bengiphatha kahle ngiphathisa kweqanda lami ngizizwa ukuthi yabo la ngeke ngikwazi wangiphatha kahle ubhuti kodwa nje sekujwayela-ke iy'khathi-ke seyihamba hhayi ubhuti wabantu aqala ngishintshele wangitshela ukuthi mina ngeke ngifunde angeke ngisebenze into nje kumele ihlale uyangifuya mfethu uthi ingane mfethu ayingenzi wena una yonke into wena mfethu uthi ingane ayingafundi ayingasebenzi uyifuye endlini ngoba uthi unemali wena thina singamaZulu mina ngumZulu mina ukwenza lokho ima ngikutsheleke mZulu ndini lalela mZulu wemZulu uzongilalela kodwa uthatha ingane uzoyikipitisa uqeda uthi ayiyeke yonke into yayo umfazi wakho one-right mhlawumbe yokumtshela ukuthi yazi mama ngifuna ukuba i-housewife ayangigibela nje menze woman on top yini manje wenze ngathi uthi into entsha ukugibelwa intombazane